Thutha wa kurikia githomo giake kia university miaka 3 mihituku, Gilbert Egona ari njira-ini ya gucaria wira o ta makirima mbeũ njithi. Ona tari na kiganda kana indo nyingi, agitua itua ria kwambiriria wira uria ari na ugi waguo, na niguo wira wa uthondeki wa rangi kiganda giake ari mucii kwao. Mimi nilitrain katika chuo kikuu cha Technical University. Nilifanya applied chemistry, analytical option. Niko na ujuzi ya kama miaka 10 hivi ya kutengeneza rangi. It was once a family house. We shifted to give accommodation for this factory. Now watu wa kijiji hii pia wameanza kupata hata kitu kidogo. Ona gutuika ni undu wambiririe na njira huthu kioneka, umuthio Gilbert agatariria kambuni yake iria marutithanagia wira hamwe na ithe na arutia wira angĩ 10 riu iri na uhoti wa guthondeka marangi 10,000 hari o muthenya. Kampuni saili unaanzisha inakuwa na slow start. Ilianza ikapanda pole pole, watu walikuwa wakakuja wengine hawako wakiamini kwa rangi inaweza tengenezwa, lakini kwa wakati wanaendelea sasa kukubali. Tulikuwa na teknolojia ya kuunda rangi, pia tulikuwa na pesa kidogo. Sawa, kwa mingi ni kidogo sana. Nianza kimchezo tu hivi, but saizi imekuwa industry. Kuhingũrwo gwa itoka cia mabũrũri ma gĩtaro kĩa Afrika ya irathĩro gukoneka ari gwa kurehe mwihoko kambuni ino iria yoikaine ta Kaolin Paints ikirongoreria kwa ndandora thoko ya rangi wao. If we empower the youth to start the cottage industry like this, now each and every youth starting each your own unique company, it will be very good for the development of the counties. Kwa ihinda riri Gilbert aratanya kuhuthira mweke uyu kwa ndandora uthondeki wa rangi makiria kihocia hari itugenya cia thirikari hari miaka 5 yukite, kimwe gia ciari kugacirithia uthondeki wa indo. Handũ-inĩ ha mĩtheo njũria ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi.